Galamsey issues mo chese so oba achim da abato ni pesua so abankra chipani agigi sika bi ama chese din a ye bo achim da e wa bonte no anu na adini minim uti sanse me sena osifa no yedi kai say mobre ne de just na mo che bi kakaka ho that's en komo na e wo ho no ye nkomo a ehia achim da for to abama me no misi o ma na mu wo ma se bedwam enti eniema biara efa achim da ho efa oman ho ne ade no me wo ho asudie se betu ho anamo sansensem na pie kusedinga na me so matete bi na sabe yesi ne de ya na utai etia na odi bia ye mogu because nyina na beti media kire na se eba se ekọ de robot krata mu na de robot fo na se ntwerofo etimi esisudua se ampa o mbetimi aka ehu se ade we eye ampa na kire se ne na nokura bi eye wo ba bi ntem se na eye bukuada me ko enkran be wa ha se no me ba ya be ba weekends abi am fia be yawada me fia be branda anase bukuada ni ade nti we na bukuada no pa me ko ada pa na me te se radio stations frefrem se yi bia akoso wo me constituency say the same nti me am say ene na de na me wo constituency na me titi ya na se say na tie dia ene na ye be se mampani enhwe no nya nhwehwemu because audios na afi mefiase enya no na chese no kura bi ewom na se be o mamu ha no muntimi emfa asem nto obi so a o ma na kwa ma ne ne ho ano yenim se enua kuma MC wode sa ensemi eda no no oyo bi so a se be untimi nkare nhye de wo peso ka no beka nti no anyanwanwa se se ne wukua dada na ne yawada na no no ye press conference na oye so wo chire the press conference o cheche mo say am passes kebi akoso na nyon no je assembly no energy aye die MFO energy na omo my receipt na say and na say me ni ya yenya because say Galamsey you say ye tu so sa sabi obia wo ye Galamsey bia edisi obia wo ye Galamsey bia especially ne o ye emra betimi ne di no na se assembly beka so okoche hu skadia ene na ya asem kese enti sa asem ne ba ye no ono yi ano na fe na nipa emani di asem ne chi no doso ti ye nhwehwemu ebo audio ni tie ye wo mo audio ni mo ye frɛ wo mo bisa mu ne ade no na kyerɛ sɛ eyampa sɛ sikagie bi ekoso na omo a ye ji scan fi om ho no besi ne omso mo nsanka receipt bia obi amon mo receipt bia